Action. Bos, kayak kapal selam apa kapal selam itu? Kapasitas sampai 100 orangan. Bapak-bapak 50, Sina, ibu-ibu 40, budak petik salapan. Nah, Tapi kurang hijau. asup ke ibu hamil. Nah, tapi pas asup ibu hamil teh si jadi tenggelam si kapal selam teh. Udah naon? Berarti baru ku ibu hamil ya kan? Udah hamil. Udah hamil udah. Lain, Lain. lain. Mah aing pan tadi bapak-bapak 50. Ibu-ibu 40. 40. Budak salapan. Budak sarapan. Budak mah rampang euy. Anggar dihitung mah 100, Bos. Oh gitu. Jadi 100 orang yang budak. Tapi pas asup ibu-ibu hamil jadi Pada tenggelam. ngorok meureun. Ya jero betul. Lain. Saya ieu tadi. Talu, Taluk mah. kapan ngaran lagi kapal selam. Punya. Pasti tenggelam. Jejak entong.